ophethe imiphefumulo yethu sonke njengoba silapha nje. Ngidabukela ongekho enkundleni enkulu kangaka kaJulayi. Inkonzo engaka sayigcina ePhakameni. Namhlanje ibuye nobe ngathanda ukuthi ibuye iyabuya. Kusicela ukudluza umkhuhlane kimi. Ingqondo yami kusiyenze ingabi nomkhuhlane. Iphile. Ngoba ingqondo abanomkhuhlane ngagijima phela bona bonke laba bantu ingqondo iphethe umkhuhlane. Oshamanazarethe siyakhonza kodwa inkinga enkulu asazi ukuthi ukhonzwa kanjani. Asazi siyazama kodwa sanoma sizama kahle yini ngoba sahluleka ukuthandaza Nkosi. Uvele lo muntu ohlale kuwe imihla namalanga. Siyafisa Nkosi ukuveze lo muntu ngoba akekho ukuthi usaduza kakwakho kakhulu. Njengoba buhlungu ngakubona vela ngoba uyosevele into eningi aseyishila angeke sakwazi ukuyixolisa. Avele izinto uyovela izinto eziningi aseyishilo angeke akwazi ukuthetheleleka ngazo. Manazarethe ngomJulayi ePhakameni kwakunendleko eduwakiyo isipuli samakhosazana sawona phezu kwamakhosazana akha ubuhlalu bamakhosazana phakathi kwenembobo phela nyaka wagijima waba namandla ogijima wafinyelela enkosini ukuhlangana nezabefundisi baseNazaretha manje asithebeni onjengensonyama wathi baba isipoli sesiwile phezu kwamakhosazana. Inkosi yamaNazaretha yathatha iduku etafuleni yagoqa yasilibamba yathula iduku yasithi abantu bakhiphe manikhiphe iy'nduku zabo. Yabona futhi ama-blocks phezu kwabantu isikhathi eside kabi leso. Saphuma idumbu sokuqala sabekwa nabasipuli sambozwa wabamba sesibili yakuthatha umphefumulo waseNazaretha idla umphefumulo lezingane ngawuthatha wonke. Esasingawayikhumbula ukuthi ubaba ilanga umphefumulo lezingane ngiwuthathe wonke waba sesandleni sami. Abanolizwa kahle ithi Inkosi yamaNazaretha kwamele evuke ingane bese ngivula isandla kancane nomphefumulo wami nakho bese nguthatha ngikuhle lapho bese siphaphama isidumbu. Uvuka umvukayo kichabekwe athi phumula ngithatha umphefumulo usevukela ngithatha umphefumulo wakhe ubeke lapha
zavuka zonke akufanga nje yodwa. Namhlanje la kuNkulunkulu phambi kwethu usomtheli uvele ezulwini. Izitha zoyazi ezafuna iminisili yakhiwe yoyazi elanga ezulu eyakwa uyazi lwezulu. Nigile kange zakiya futhi bayivuma ngathi yafika ngafanele abambalwa ngafuthi ababizwa ngeyilima ishaniphi zonke zingekho ngathi yabuka bangumuntu bamumba bamkhipha bambeka ngaphezulu bathe bambeka nje waphaphama phambi kwami akhuluma sola osubhekeni wakayuta ubhekeni kwaye ngaphuma edwa nje kade awusemzulavuthini otomisa wathi wathi mina angikhona ephakweni wona ngimfishana nakeli kodwa angikhona ephakweni ate wona sekufuyo nje akekho umuntu ozokuyafa ushebe lesimpozayo hayi muntu banazalene ngamkhozi umprofeti nimkhona ngamkhozi umuntu okwazi ukuthi athi uyakwazi ukuthandaza muntu othandazelayo sonke uyazi amen usani ukudumise indumo ezingekho phambi koyazi umuntu oprofitayo akekho la endlini uthulayo kodwa umprofiti akekho la sihlelo uNkulunkulu amen seyidinga konke zokubonga awazi uzomhlabeni kwakhona abambozwe inhlabathi bango-8 wemakholwa esikhulumeni kahle sikhulumeni kahle bafowethu umuntu ozizwa kanye nabalonyazi akale kwedaleni fishifishi ngoba usiye yena kodwa yazi akasiyeke thina esihlangana akale ngizwakala kahle siyeke thina esihlangana mawusiye wena ake uhambe uyosubaza naka amaphana eBriya ngoba inkinga yakho usile uhlaniphele lo wahlanishelwa ogama lakhe unyazi imuphi uNkulunkulu emhlabeni osekwavusa abantu abawu-8 without udokotela kanginikela futhi nasibambona awengisize imuphi uNkulunkulu namandla angaka owazi ukuvusa ngabantu becindezelekile bambiwe wemakhono bambiwe unyawonwe ekhangizile ephakemeni wahamba unyawonwe emhlabeni inkosi waZulu wabiwe inkosi yaNazarete ingane ithunyiwe iyafika aqaqisa ukuthi thini baba ubaba ubushigama elithi inkosi ibusise yakuyingalethela ndawonye udala ubani inkosi ibusise ndawonye sungaba ngosothiza ngeni ingane yabuya yakuthi wabo inkosi ibusise baphuma ndawonye benethemba kanti inkulumo abayifuyanga uNkulunkulu ibhike ingane endleleni yafika inkosi ephakemeni
undawo ingcwatshiwe insuku intathu ingcwatshiwe undawonye ithekisa inkosi eyibeke imithwalo yayo yadala ingwizelelo undawonye amaphoyisa amsizana ingwizelo ndawonye laguqa inkosi lalikhona baba undawonye akasekho emhlabeni baba ithi inkosi ushonile bakwambile emhlabeni kwabikwa kuwe inkosi yakhe asibe kahle wabheka bezayo wabheka bezayo baba kulungile yavutheni ngo-3 uLwesithathu usuku undawonye kwathiwe uLwesine yesithi abantshela uwadawonye ukuthi akapheke iphalishi kusho inkosi ilanga abadala bayazi lapho futhi undawonye bamazi nami ngiyamazi neyintombi ezaqindizela ije phakambeni ezinye kaseyigugile ngayibona omunye lapho ebhibisile amazi nomsekhona owekhuluma khoso lwagogo akaphuma phakathi kwendlu sicindizelwe yindlu safa ushembe saphuma lapho sikholela amadoda sagala sisemzini yethu kodwa tshela lulandawonye aphela iphalishi akalezi belikhulu libelula uMandawonye akhipha inzilo ayigijele emfuleni lapha kunemfulo wakho yidiko lapha ephakameni ephakameni wanomfulo wakho yidikwe ephakameni nendlela eyababheka bezayo iney'teshi zakhona kunesizilo ephakameni kwa iJudiya wonke lamagugu afihlile asanda afihlele wangekuwona idiwe noma kuyiswe nganani ubekwe phansi kuthandazwe ithi inkosi tshela uMandawonye akhumule lezi ngubo ayifake emfuleni idikwe aya makokweni masibanibani kuthi ubaba khumula lezi ngubo wenze iphalishi belula wenze Ndawonye wathi inkosi undawonye ungwatshiwe kodwa enze kusho ubaba ayisakhona inkolo nethemba imikolo inkolo esisibona mhlanje enokweyisana phakathi neyogeka unkulunkulu wesimkhonzayo uthi uphendule ukhangeze kuye kanti umgeka usuthe ubaba abantu abakatholakali la ekhaya uthela intatheli esazazi bebizombali ubalo nika intatheli ungena ilungelo ongena kuleli bandla leli bandla lomnikazi amsolisente khanda leli bandla ayisange bekhona isigungu samadoda akomhlangano abakhonishelo oyedwa lezi intatheli eninandala enibhakela ngibone indala lenkula nayo ubone isisu sakho siyingolo kuyo shembe uzophile ekwethwini lentukane yavunkoshamanazete yawona nawomala yagqoka amabhuzu abovu yathi kule ngomthinto welandawonye makolo niyagangata muntu kwabuzayo uyabona umhlabalazi baba kanje absolute kodwa newalinye kokala mthandazo kakhembe kodwa kuyena usubona ibambe emgodini iyo wayifunwa mawuyifuna iyo kuyakuthola wena ungayitholi yoyifuna nje indondo leyakithi ebuhleni izokuthola wena ngeke uyithole kokuphinde funana nendondo awuyazi ukuthi siyidla imbuzi engaki indondo ikuthi bona indondo ibonakala
ukuthi imbuzi abantu kuqala bawela amadoda ambalwa bayasifethulela endaweni athi baba yini le wayisela ngasekhanda asedawule yini lalela utema uhamba dawa dikeba umvumelele nomungu wakuthatha njengoba mina ezinto engaphelile uthe bhekele bani mina wamkhapha undawonye makona uhlupha isono futhi kuhlupha nokuthi umuntu abe nemali bese kubele omunye phansi athi kubele igoldi phansi yena kalupho ukhona ukudaliyo lesonto lodalela izulu ukhona ukudaliyo lesonto lodalela ngemakhona kangakanani uyolahleka ngezizogcina aye esifokweni akadalelwanga ukezulwini kodwa wadalelwa ngitata noma kangakanani kodwa anayitata yasi egoma phuza bofu osemonezela yasithathela ikulela ndaweni yalitipaka endaweni evuka yathathela ikulela ndaweni yalitipaka bombozo yathi ndaweni evuka ushimsa ngekuluku yami zotakala ekuleni yaphinde kasathu yalitipaka endaweni evuka esi baba wapeta wasotolaba yasikivanini sukala sendo wambo wenzakathi ambono kambono isita kuye akufanele mangotiwe kufika umuntu efuna ushembe eza ngobutha ushemba khonjwe yimi ufanele ngime ngibuze ukuzothini ngathathi inkulumo wakho ngithi baba mambo ntuza kabi ngimphipha ukuthi hawo le baba sadaphuma nje hambo kwasasa sekuyile hayi ngithi umuntu ongadlula ushembe ozokuthola ushembe bese ngithi nangu babulapha akwenzole ngolekayo inkoleka lesibone ubaba basebemba bathi bafika phezu kwezindi befeyibekwa phezu komhambi yathi tosamoneze bekala amafotho leqeleni kaphani ngezandla lokho ngibone lapha kuthatha batapa okwenzela indawo phakathi ethungeni athi mphiphe kahle besejwayele abantu tikiteni idukani batikiti idukani bamkhipha bambeka phezu kwethunya yathi kutheni kwini mthatheni nimise kumngakhe afike umngakhe nimgeze nimbuze ipanishi bese tatayile nimlethe kimi wena ndihulweni wena uhlangene ikatheli uthi abantu abafike baqindezele ibhilidi bawu-50 njengoba uphumekini wenze ebuhleni wafika ebuhleni awukakenzi lutho right yahlabalaza khona ngimqalelisa ukuthi uNkulunkulu ngiyivumela bango-3 ngithela amanzi thelela abantu yibo lawo namakazi anginankinga khona ukufika hawu masekhona ushoza ukuthi ikhona imali engithela cash ngisiza yena ukuthi angene esontweni umfazi wakathola amanzi angene esontweni eklini
Wanmase shows la ikon ma ati mtano yazi yabo ankuwa ngamtana ma Alamanzi down when it's back why they can't join to town. It is because someone else down upau sorry spazi upau lekuthi uvuka kwabafile ngibla ngezwe ngabeke emhlabeni akekho uzongathela izindlu Ziyakubaleza ngalefundile sithi bakhomba indaba endalo ezizidatha angazi idatha mthini Kodwa sesikhumbuza zona ukuthi ukunazana kusuka kubeke ngaphi Noma so ngolenginthe abathi bengakuJuly awukho abangaka Amhlanje 2026 sibona ilungu Inkosi yala hlala nakhe ehlalweni Bayeza baningi abezayo bazovuke balisuse Amhlanje umuntu kwinkosi lapha simhalaseka omkhumbulishe kwempela nakuwe emkhumbulile Kodwa lephi vele khona ufuna ukuthi ubalile udokotela kabantu useqonda ke yaqonda sefree Mina lapho na bempela angwazi ukuphatha Wengozi ongaphatheki kodwa bethanda ukuphatha Khona komnyazo lethe umshwayeli abangazi babe abashwayeli bezudumo lokuthi umshwayeli wona ngomnyama ngomnyama bonke umbuzo igulu ukuphathe akuze udini igulu Udawu zohamba emhlabeni ngonyaka eminingi ephila akhisho ushede ethuleni hayi phezu kwethuna wathi bethuleni kwethuna phansi Namhlanje uthini hlabana baba Abeselele emhlalweni Ubungu bafuni wakhe kaJuly Funda ngomnyaka kaJuly Awufundi Babantu abazi bakuphi uJuly wezwani uJuly yini engenziwa uJuly kuhlala kanjani bayahamba nje abantu bakuyitourist Kunentombi ezihambelayo nje engaphethwe ongekubone sembidini kodwa la ebhekeni ifake isiyelo ekuseni emini ifake esinye ntambama ifake esinye izogcina iphela khona emgwaqweni ithayi aliphelele liphelele emgwaqweni Funda ngo Bafumana kubhaliwe Safumana kubhaliwe siyabalandela onyazi Emthethweni uJehova yala ngawo Mose Emthethweni lapho isimo semaboni kuze sabelini ebayibeleni uma yakha abantwana bakwaIsrayeli abantwana bakwaZulu amabona amavenda amashakala bayohlala emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa awuphinde lapho bayohlala emadokodweni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa uhleluphi wena kenze stage ungazi kwelokhala stage yabona Yabona Akesakela Akesbambela Khona ufasibambe khona Ngoba sijengeke ngazezulu asizezi abantu siphila nabo namhlanje bayathanda ukweshula imali bakhetha ukudayisa ngawe Ngoba inhloso kuyimali Akesbambela ivesi lesibili Ingoma yamashumi ayishagalolunye
nesithupha kodwa ke sibambe ivesi lesibili kuphela mphetho umkutana mthandi kamude awuphinde ngokufunde bafumana bhaliwe emthethweni uJehova ayala ngawo uMose ukuba abantwana bakwa-Israyeli bahlale emadolobheni ngesikhathi somhlangano wenyanga yesikhombisa. Amen. Uma sisemadolobheni semhlanganweni kwenzeka ngiy'ndawo zigcwale kodwa bangene ezweni abantu bavelelesi kubaluleke ezweni kufanele siyabefundisi kubaluleke abavangeli kanti sidle saba bawasidli sidlo umzimba kahlebe uzoqina ekolweni awuzobona kuleli qembu okwasuma inkosi yamaNazaretha yathi uhafu wetempele angithandi uhafu uyangithanda ngoba uyabona awubambe ivesi esibili khuluma wena Nkosi yami khuluma awena yacabanga ngekho ngaspect isabelele 96 verse 2 awuzibuke wena lapho uthi lo nkulumo eqoqa lapho ngakuphi wena khuluma wena bafowethu abangcwele nabahlaniphile nabafundile nabaziyo musaba nembono kuleli bandla musana indaba la ekuthenini ngesikhathi sokusiduma
uNkulunkulu wavula ngene emotweni wenza umlilo wakhe yedwa wahamba namuntu wangaphelezela umuntu wahlaba imoto asho nje thathwe indawo ayithathe imphefumulo hamba nayo manje balembukuza abantu ekhaya ngangafike embezudawo ihlazo engaka ukuvula yomkhulu kangaka asona umgodi kungena mnana wabuya wabuya uthe wena phakathi endlini webuze badakazi ebazi wangakasephumile bahloswe saphendula saphendula bavele endlini wavala bafike labantu bakho basesongweni obabizile khona uNkulunkulu wazi ukuthi umuntu ongayini uNkulunkulu bebona ukuthi kushana ngakanani uNkulunkulu njani lo 20 no 50 ubabali abasekho sento zero asekho zero wasukali obla abantu sekukhuluma semsakazweni uthela kwashebe emhleni sekubhujiwe kubhubhe bani abasinike laba abathi bhujiwe ngakho umuntu obhubha la senkulunkulu uyazi amen ubani ungenike ingoba wazi usemhlanganweni kaJulayi ukhetha ubivane uyagezikosa zomuntu wena nawe uyagezana idoda lakho nakelele kosa zomuntu asimazi wakunkosazi asazi isizaba sakho kodwa unalokenda kumahlathana asimazi umkongo wakho ukuthi ubani nebhasi sasigibele siyekwendakho yokwehla asilazi nebhasi lomshado wakho ungena umshado ini asiwazi kodwa lechoteni unamba wane ekhulwini unamba wane kuhlanganezeni igama lonyazi awufunda incwadi mube funda incwadi awufunda incwadi kwabadlalela utshani uziboshe uNkulunkulu zokulangululela lento ehlephezuwayo wabadlalela utshani funde ngoba ukukholwa kwethu John 6 verse 10 ifundeka kanje uJesu wathi vulani ipayipi bafana vulani ipayipi uJesu wathi bahlalisene abantu kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo abantu bahlala phansi uma kwabo kwakuyizinkulungwane eziyisihlanu amen awuphinde ngumini ufunda kuthaphi umhlangano phakathi sesibenzi phakathi endawo verse 10 akukude umva kude phambili akekho waziyo esemuyazi lonkulunkulu uyazi ukuthi ngeke funda uJesu wathi ushende wathi bahlalisene phansi abantu
mvume phesheya uNkulunkulu mabukhona vuma uyazi uThixo makukhona ukuphela bezona vuma kuwena abantu bahlala phansi bonke samakhosazana engisizwa nobaba nogogo wakezuphi phansi akekho kezuphi ebhentshini anganisola amabhentshini Osukethi amen bemdlufunda la umathebe bemdlufunda la abantu abazulosakagisa abantu mntana abantu abazozondesa abantu abantu abavose bakhethusiba ngesabata abantu abavose sabata bahamba bayipopini bayokhamazi akakhiyamazi ngesabata ipipa namdlula Fake mbakeni mafundisi yolama mbuthi Boya mlo abantu abangethawa abayenze izinyoyise khona zokuthi iphatha hambe nalo khona zoba nentata ngatakite wafa iphatha kahle emzini kaNkulunkulu Boya mlo ukulungiselela isabatha ulungisele wena aphelele inhlamvu yelanga isekhona ngolosihlanu ukushona kwelanga umlilo ucishwe ukushona kwenhlamvu yelanga ukuhlambulukela isabatha kusukela emzimbeni ugezwe ngamanzi nasekugqokeni ihembe elimhlophe nengubo yesabatha emhlophe umNazaretha imkhono ikhawule esihlakaleni ubude ukhawule emaqakaleni ayisibiki yesabatha phela lapho mdula abantu begqoka isibiki sebabebedusela uNkulunkulu ufake ibhika wazenenezibhika funa lapho mdula umNazaretha imkhono ayikhawule esihlakaleni ubude ukhawule emaqakaleni yabo kuba umuntu akavunyelwe emthethweni ugeza umzimba nekhanda ngosuku lwesabatha ningathi uThosi akentshozi aswathi umzimba ogezwa ngesabatha umzimba uNazaretha uvezwa ngesabatha iNazaretha yaqina ngesabatha abantu abageza ngesabatha baphendwe kuphi bakhetha ngobushembe funa mdlula akufuneki umuntu adle into eshisayo ephekwe ngosuku lwesabatha baba mdlula njengobona lapha kaNkulu kushoniwe usuke khona bazofika balapha bakonta sekufukumane bakugabula bakho bafake nefreeze nenze konke ngesabatha niqede uzothuma lapho lambile mfowethu siyakwazi phela sibanibani ukuthi wena ushelva abantu ushelva mfowethu uyingenisa abantu wena mingotwidla besibekela ngokuthi ingqondo kahle apheka ibhodo lakho wedwa abonani ukudla amaleftover udlisalela ngesabatha uyiNazaretha uyikhuphula phansi ungakuphi uNkulunkulu kuwe mawukhisa idumbu ngesabatha ufake etabakini uthinte kuyomfaka etabakini ngesabatha ingqobela ngesabatha mfowethu kwenzenjani phela yakusiphisa uNkulunkulu ngiyabuzwa kwenu usuke mshwaye besethi isikhozo ngiyahamba kababomncane uthathiwe kabothathiwe uhlakukodla ugiye ngesabatha esibaye ubuya emsebenzi wakini kubala mdlula ukudla okuphekelwe isabatha akufudunyezwa leyo meko akayiduma ntambama ufudumeza ukudla ongendoza esabatha kudliwa kunjalo noma sekudlula isabatha yakho iwomata ningasebenzi namunye umsebenzi ngosuku lwesabatha yakho ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha
kepha gcinani isabatha nibe yingcwele. Njengabona izitsha lezi asisayo zangakithi ezingenani isabatha nesondo nesifo nokwelama ziyakhalisisa kwemsebenzisini nangesabatha adeyiphekile laba akade benomcimbi sasa zothathwa uwe izofela zimoto uzenjani wahisele deyibhakele ngomlilo ngesabatha utasithini kubaleka mdluli Kepha gcinani usuku lwesabatha nibe yingcwele. yebo Njengokuyala oyihle wenu. nasiya Kodwa balalelanga. nabo Ngakho uJehova walibusisa usuku lwesikhombisa. Walwenza lwaba yingcwele. Ningasebenzi namunye umsebenzi ngalo. ufile Umthetho kaJehova awumvumeli umuntu ukuba akhiphe imali esikhwameni sakhe ngosuku lwesabatha ukuthenga ngayo nokukhokhela omunye umuntu isikweletu. Akudluli isabatha kuqala kanti uthenge ngayo okuthandayo lowo ngumthetho opheleleyo. ngiyabonga ukuthi kelabana abambuthi ukulabusisa khona indawo ebhalela ku-149 noma nakayivule sekuyayeka ukukhuluma mphetho mbuhlane kodwa kona uyazi luNkulunkulu nasho nakathala amaNazaretha yini edala abantu bakabhokobala ebhekeni uNkulunkulu ekhipha uNkulunkulu wakhe wakhipha amangwevu wedlulumeni nasho nakathalami hawu ikibato ayikayivuthelani uNkulunkulu ekiphethe abathini udlula kuhlanye ngokukhangiswa lokho wamkutshela bona nongamthandi ozamthanda nongamoni ozamona hawu khona indawo la 149 verse 2 ehlawulelweni samaNazaretha ithi amaNazaretha bamunye nizothandwa nguJehova ningahlali nehlukane nizolahlwa nguJehova njengoba ngithandi nje ngazivezeni wena uJehova ekubona thandanani bemunye nizothanda uJehova noma uzwishisa ivokomele ayivumi ukungithanda kodwa zama ukuthi umoyizele mina ngasenda ngamazinyo kodwa ngiyihlebele nje kodwa ngifuna ukuhlukela kanti-ke banjalo abahleli kweliphakade benamisana ngokwanele imizuzu nesikhathi maNazaretha ngibaninunye nizothandwa uJehova wani abashumayela abagada amadokodo singamakolo iphakami kona kubeka into yakho emgwaqweni uze uyifike isemgwaqweni iphelele blanko abashumayela bathupheka kangaka wathola abashumayela bakhuluma nenkosikazi yami engazange ingenele uthekhali ukuthi zakudulayo uNkulunkulu abasize kunemoya khona la ivunguza la ngaphandle edunga abantu uze umuntu uyisamba namhlanje kusasa eNazaretha namhlanje ushoza isamba ngesonezayo ushoza umfundisi uzophepha kangani kungwele thina sona liphambili bafowethu uyahlangana nomngcwele nale moya ngishoyo akalale moya zokunikela ukuthi hambongcwaba ngesabatha yamfowenu hambiyodla kamfowenu yisabatha wamyodla wamkela umoya wamkela uNkulunkulu munye uNkulunkulu khona emhlabeni khona emhlabeni esitabandili namandawo ukufa kwabezizwe kwakuthembe akasokuthembe ukuthi amandini namandawo ukuphila kwabezizwe akasokuthembe bafowethu bazali
asinake ingane usukuzana ingane wayinaka usukuzana ingane wayinaka ingane ihluphakithi ibuke ukhona wena usombuso wezwa ibuno ziphezulu wahambela phezulu okolotela umkhwenyana esengenamali futhi aphelela boyisondweni ukuthi umkhwenyana nawaphelela umsebenzi usaniwe kodwa bekulobole wakhethwa abaningi wakhethwa wahlambulula wanzwe wasamfuni ngoba wasenamali inkosi umhlabezwini. Siyabonga amazwi amnandi sokukhumbuza inkosi izinkosisa. Sizovala inkonzo yesabatha sekuseni ngesinamelelo sekhulu nama-28. Kanti 28 sizocela umshwalense ngoba sesiyavuka tu. Asibona hlala inkosi imbusisa.